Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Candlelight march is being organized, as lot of Karyakartas told me, is between the two parties coming together and organizing a political march. आज जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, पुलीस काम करता, हांवें फाटीं म्हणिल्लें की पुलीस समज काम करता, सीएमा पेक्षा म्हाका एसपीचेर चड भरोसो आसा म्हणून. पण टुडे आय हॅव टू चेंज माय व्ह्यूज विथ द वे द एसपी नॉर्थ हॅज बीन ऑपरेटिंग. हे आयपीएस ऑफिसर गोंया येता, कदेल तापयतात, and they try to make things which can please their masters, that is this government and the chief minister. Investigation जावन जे accused आसा तांकां धरून जाय तो तांकां कायद्या प्रमाणे कठोर हे दिवपूच जाय शिक्षा. But at the same time, you cannot victimize somebody just because somebody is having a political affiliation. म्हाका तरी दिसता विलास मेहतर is an ideal case which should be taken by CBI. आज जी त्यांच्यानी कॅन्डल रॅली जी काढलेली, ही जर त्यांच्यानी पीसफुल रॅली जर काढलेली जाल्यार एक लोकांपर्यंत बरो संदेश वयतालो. पण यांच्यानी जी भाशणां करून पंचायतीचेर आरोप केले, सरपंचाचेर आरोप केले, पंच मेंबराचेर आरोप केले, ऑनरेबल MLA श्री रोहन खंवटे यांचेर आरोप केले. हेतून सगळे एक दिसता की हे खंय तरी पॉलिटिकल इश्यू तयार करपाक सोदता.